Wa ugima Meru Daktari Dennis Mugambi augite bakandika maabisa bangi ba ugima kenda kuingatwanya turaturio kwagirithia ugima Meru kagitene kauna murungamiri aritinguge obisine bwa Governor Julius Mbijewe na mwandiki munene mugwatiri David Bario augite county ya Meru ekandika aritinguge kirindwangi ingi cha thirikari ni boreti ya Meru guchebania na njira cha mirango enyuma ndira bakuromba ngugeni ontu mutarataja wandikani jokethira jorijo weru na Muthuri na Chionkuruke. Kulingana na Minister wa Kimamwira ndene kaunti Meru Dennis Mugambi baugite na ndipo mbeto tumire twanya mwanya tawandikani kiarigitana ndene kaunti Meru na rueja tukwenda kuripotera Meru ati thirikari county government ya Meru niombete wita tangazo kuandikana na ke department ya health ito kuandika nkuruki ariti banguge igana rimwe 43 ke ariti banguge igana rimwe 43 ito kuandika nkuruki nurse nkuruki 40 gwitia ito kuandika daktari baba betoa medical doctors na specialist nkuruki daktari 24. Waziri Mugambi akiwa rigitani baba na manatara mwanya baraba gatethire kimando jothenji kana baba antu baba kuthinja motombo na mami betu na ajanturene na koroi batwite muno kurira ni untu bwa nteto chia kintu kitolwa back pain kana mugongo spine yewe mugongo ina thina surgeons baba twandikite tayari na ndito kuja twethera gap iwe Meru bawi bonande pakethwa bethinja migongo na bakathinja motombo jetu aja Meru General kana mubango jetu ikugita safari chionde chia mwaje mu Meru kuma Meru ageta Kenyatta twegita safari unande number 1 neurosurgeon tukumureta number 2 baba wagwitwa speech therapist tukubareta Indiamana bobo county secretary Meru Nwende David Bario etho akuria kariba Meru mbetha bakimenyera muno na mbabara kwethi bakwandikana nonto timwandike kinyomwe ukethwa gitunya ciringi gitaka kwandikwa ni kwenda kwira achiari na ana beto ba Meru bethe ba very cautious nonto kore anto nabo bayukire mitandao yeto ba create yo mitandao kenda nyingi bambiria ukonia na beto na achiari mbecha nonto tokumia muntu ina thina na muntu osoa can fall victim to anything lakini ende bamenye website ira atumirwa kana mutandao yo atumirwa ni the official one not any other. Employment must be fair and free kenda kwethe anabeto bonthe baina equal opportunities. Antoneawe mutongiri wandiko obisine bwa Gavana na Dr. Julius Mbijewe auga mordo jwao ni gutigira tiba ko jana mitaratara ira mwandiko ndene kaunti ya Meru akethwa akigwererua antu bakorerua ati inyari tingo ibo bwa tuterendwa education ACD teachers na inyaba bangi ikoithirwe gwetwa scheme of service konanagio uri antu bakaeja promoted uri antu bakomba gwitia rank kuma job group mo gwiterengi cha mwalimu ECD kuma ari andikirirwe gutio muchara yojongerekana na shiringi yebo kabisa at all nondo kuthethe kuna scheme of service lakini nande bakomba kwitha gitagia rank mwanga winywe ena motivated kingugira kulita ndene account government of Meru Muthuri Muriuki wa Njuma mutiro kangangi.